Balayu yo play. Kani kani kasi magkarbangkam ang jalanyam juway juni pat kerpang agni kaparish umulong. Idaw di bagilom lang mendagasmi di bagkerpang idaw lightly. Kadaw kumanengkong balayu yo play banyaroyu. Nama kadai kasi Jinkman Jubilee Rupa Jong umulong Paris. Kabar Bagadai kasi burom Bangiraki kasi utray kasi crown epiphany kasi Jong Jinkman Pao Jong Ublay Hag Pertay Kabalay Kadai kasi Jinkman Bangin sayo armut kilendo soblay ban sependentang yegi bendagasi kata idikon John Ebenezer Bare naga Juway Paris naga Balansong Juway bat ya idikon Fidelis Pawa naga Paris umulong naga Balansong umulong namaga tang ko pa jungublay ko men ko bara o perlok baro togi ainu yo blay namar kak kene ga jingie kebapalat liam jung kebaw pen pau agi way pe way hakdul jung kun jung try jung Jesus Christ kasni jubilee kadai kasni Jinkman kasni jingero pat kasni jingainu yo blay tongi snor tilang baka Paris umulong baro kaway Banay nguyo glay na bantag jinggalpu Bawla tesay Halor jangka Hakinigi arpusan snem baladem Ulendo Uday ujingay bakrautam Jongo glay Hakaniyam kaklik Lada omdon lindo Omdon kaniyam gurukom Kumta kanyam kayam par omdon mapteng ya kanya ka kriam hau blay nong bunong thang kadai hok samar kata bangai luyo blay bala ai hangi ya kini ki rang da jie armut ki bala kendu ilaga jingim panai tila di dak benta jung blay pati pa jung
Scotting Club ke nomor pandai, na kelinting ke nomor Yos Pa Saputra. Ke antipon, keumbangan ay kekelabong kapok jomu, keumpok liu kebenkersoy siya kecipong cipon. Berhaukun, berhaukun siya magkun. Kita berjoshua at bersau kesan. Ketika tim janggo Paris Juni haune usnem jubili rupan. Hag berikong ni shop ngayeng hangnya keting janggo Paris ulong baro kawai. Nadugi berit hadugi bahet. Ni aimu aidem ya ublay tay kenrat. Balari lasumari badu lakir ku kerdo ini baro hadu kenega khidmat. Hagana mengerteng ke Paris Pastoral Council pada Silver Jubilee Kum Ordination Committee Nasneuk Ben Shibun Ban Prieng Snubha Epilindo Saat Padan Burom Juni Most Reverend Ferdinand Khar Lindo Saat Kajilaniam Jawai Syagini Kecing Lekmen Jubilee Rupa Juni Abraham Burom Khamtame Yupi Lindo Sat Buran Burom Most Reverend Wilbert Marwin Lindo Sat Kajilaniam Nongsoin Iben Pau Brisnyamu Yupi Wapira Kloy Ban Priang Ya Kecing Khat Snubha Juni Ban Long Kumukong San Ha Kini Kecing Lekniam Juni Mentah Kesmi Ibrahim Burom Yupi Reverend Father Martin Shilang Vicar General, but Chancellor Kajilaniam Jawai, but Reverend Father Melville Pereira, SJ, Regional Superior Kohima Jisper Region, Shagini Kajilaniam Nerupom Jumi. Kasih beri jangkiang, syamik intai
le si lang thai shin kom le kwai so ha pun khuai no baki baron ye mobile so ha bu ka silent mode they switch off ba khnang barum thut ki para bayawan ban mani yo play ban ai ngu yo play ha ka ni ka jing le nyam jing to gi ngesang Chingai chung trai chung yêu Jesus Christ ke chingi chung play lembat ke Jesus lok chung men sim baku indon ring kat pat pi baro at me kun wan ku try but can kat pada Bishop Ferdinand Depar kunong ablang broad chung kani the diocese for the Marvin Provincial John, the congregation Jesuit, ya ki Father Baro, ki Balapoy Rinkat Hani, ya pi ki Runyam, ki sister, ki brother, ya pi ikat kis kirang bakalang kinong tray. Itil ketika nanti kecilan dan kecilan kolak sungai. Dari sembilan kolak sungai, dari sembilan kolak perkawin sungai, nawan ketang tempat di pengadilan pun, kaya sakit seperti, yang kiarian berkerupun, pada pikon dengan kepada bantuan kepada sungai, awal play sungai, ublay pada bawah peromis yang pada dalam yang dipot sungai, punyalam yang isya kecingin bang cukup. Ubah kene kesni belapan pau yau pun belapan marway jonge hadi chat penriu baro darga cinya lambu plun doa harga cingi pun jonge bayani kebai pu yame menta darga cinge en dalam hadu bangin yo akmi ya kakmat jonge ubah halor tam do priang yang jing kamu kadang jonge Asyim lagi kita saya lanong ba henriu tau berkat iway haru henriu kene jing boleh perpenkan mau yang ini ya keburom jong boleh pakai bol jong halor ka jingdom tung ya snap ya kene tien jong boleh ba en sepen bena hangi tai samla isya pawa ihmen jong dikon pedalis pawa Kikun senrang jong pa na jengay kinyawan. Badya kikun kentay jong pa ansyura hakik samti. Di pan siyo i bad pan sepuman. Kadono jong pa kan sekende bad kan kemen. Naba ya kaspa jong kaduriyaw an sathe lut syapa. Bad kaspa kijay benriu an sawan syapa. Kon an hadu mai pasan hadu henry kadiga tien jong blay ka kren hangi kumno blay ben pau ka sandur ban sekri hau Paulus tungin skap ye kadiga tien jong blay ban sepen bena hangi dai Clement bare ipara John utikan John Ebenezer bare kumno be gentle kinong ya patem nam kitkat jaga jo kamet bat kinong ya benta ya berjinggular hau Christ Jesu da ke gospel ketien jong utrai
eius. Hadir balakayau Jisu, ha Krishnong Bethlehem Hare Judea, men balalong si emu hera, hakni kiriustan rimingi, kilawan sya Jerusalem bat kila keli, hangno udonuta, ya ubalaka us em kiju, naba nilayo ulayo sngau ya kata. Ulam kisah jingu, bad barok ke Jerusalem, rengkat bad bad na kabelum lang, yaki lengdok rang ba, bad kistat anjong pai pa, ulat tokit naki, hangno en kaya Kris. Kilaya tu ya ha kashnong Bethlehem ha Judea, nabala thok kumta, da unong ya tu ya ke jinglen yam jing pen ken bang leng do soble ya gini ki armut kirang leji udikon Fidelis Hawa baru udikon John Ebenezer Bare hagni geriti kedon ke jing jie ya ba en sa pen ken bang leng do soble kapum ko hok da ulung do sam Sekas neng ke krau, ya gini dikon bat yangi baru, kejuban lang ban raikut, ban pendap ya ke deiti syakri kum kilendo, kejuban lang ban tongu, kejingkot, ya Pat Makro. Udikon John Ebenezer Bare SJ. Ngadon hakni Pat Makro. Ko panjang ublay. Ngilios ngau na lagi skor, ya ke jubam ke bami na ke sentur jong gini kitikan. Badala dehi kila mon, bad kila kloy bad IT yadi, ba enpen kentang yaki, nag benta ke kam syakri blay, kum lendo so blay, hak beri so wan jong utrai. Menta gini kitikan kindem mon, hakmat ulendo san, kadak ke jing burom yau. Menta ulang doso dari Martin Shela, ubadai Vicar General John Kejelan Niam Joai. Pun sepen benar berpen siau, ya kejingkwa bagi kejingang nur John Kebalan, ban pen kentang, ban tokin, ya gini kon, lagi long niam ke bagi dor, bau jiet ya ki bagi simti ya kejinglong lindo soleh. Titip Bahuni begini kilang berbeda. Nayen saki banda na keldi pada tokit nag paibat Kristen barna kejing kubur jom gitu ke balaton ki hagaban penhek pensan ban penang pestat yaki lasyam bagi long kibabitor Dan kebacanya akhirnya ialah Play naik baru nong pedim jungi uji sukris. Terkabul berikutnya pengelayo nau play. Haji yang kini iman para jungi bandong lendok so play. ko men ko para daga jingkemen toke jubab lang si hajar ngu ya me play try can run si hajar ngu ya me play try can run hadin bolundo sabula jit ya gini gidikon bandong kilindo soblay menta un sneng krau yaki bat yaki paro kumta daga jingri play dengan shashko daga sneng krau bat ka jingpison ka jingpuson daga tien play bolundo sabun ai an jimpule na gitu ki jingtho bakoi laisen laiwan ki kren yangi Jepang pergi kapang kapaka kren hani kedai Jepang ke jipempal jong play
bat ke jipenim je kita penriu baro nado di jipuni kebenkong kita Bisaya na itu lupa Ukraine ya tho ingi pagkaburom jong utray kapalang halor di jaj penriu baro kadai ke jingkot jong blay yengi baro ban wan jagari ke jingshai jong blay ban ban yo ma jagari e jong blay pagkajing penim jungu lamba upon jungu try jungi disukres. But halor kani kanurim ublairu lakhot ini bersaki ya kan keburam jong kajing syai try. Berpenpau hani lamba upon jungu disu. Adu mingi kita krisan dari mingi, but kila bot yo klor. Adu poi Jerusalem, but kili yos in Heron. Hano lakha usin hiju ban usin birat kumbat lesyo meni upusai jumun ai cekam buntmen ban ulapisai jumun ban lapuslai ban ulapakot ban player pada Melvin pada provincial jam pada Jesuit agba mencapai kentang way pikon bandang akan dikejing selap Jesuit agane kaliman ko pemen kepara agane keski dan bagi ni gejing thau ko ki bangin ya sel gentin jong blai lepet pau na duk jutang barim lai thu lupa jepang jisu nang penim jong gane ke juai dai si chengi bar ki we bawan na diocese samla bai to snam to cha skor ri ka sur jong trai pe ya kidat pisin ki bau blai lakhat bagu khat ye phi haganu ko por ban hagir tom berper pinong kita kinong trei junu tolong ki baslur kumalong kini gidikon bel IT yelede kumang hagwe kintin pakhendo yelede bandong ki chakri kum kita kinong trei jong trai ka brisawan ki junu hagane ki jananyam setelah kepertai tolong ki baslur banjubam ya gani jinpot utrai kok mi kok pa jong kini kitikon jungi kok mi kok pa jong badan lang hande menta tolong kumu eli balong lenda jong ki pa Israel ban pencelori lagi kun ban jubab ya kijing khot jong trai sa kijing long lenda ban sa kijing long dunyam da ke ba u eli u ong kunne ya u Samuel usneng ya u haba yosnya juga sur try kabakot ya Samuel hakerteng juga ko Samuel padu dekli shaw eli pikot ya nga wong en bad usneng yu wong lada wong yipi sakisin kot yu laisen laiwan bad wong yipi ha balaisen wong usneng yu ya Samuel wong to kren kontrai tamba usatri jongpi usnap wasamna baginya lada ublay upasya wapi ongi dikentin to kren kontrai tamba usatri jongpi usnap bajia yu Samuel badu Samuel da chajid bandong unong yalam uno cara jangkipat Israel ngangin ba lada kini kon bai jengi kisdor berjubah kum berjubah ku Samuel kum bagla jubah mentan hakmat jangan jengki basaki kiong hangne ngadon bat ngakloi ngangin ba kini kijing jubah jengki gadong ba ublay lakot yaki jaga kerteng kumbang lakot meni pedal poli Paris Prince jangan ni jaga jangan ni ke Paris baca kini kejip pengkentang nenda soblay hak pasang jangan tinggatnya menjadi mentan telalong ru lamar ba pi kimik pa kibahaya ngasem kilenda jengi badan bentalem hagijing hikai hagijing tendensi yakini kidikon jengi day maki ki balong kumita eli bapenslur bad baang hangni ngadon bad ngakloy kadoe abakut gini kisngi jong pengkut jubili jong gani ke Paris ni Southman bau bleu ai ngi kini glenda hamtam yo Fidelis na gani ke Paris bau bleu legit ban sekri yo u bad ban sekri ki parabriu
ai ba kami jong Jisu kemaria tercuti kebalong kata kami jong kebalong kami jongu pada seim jong apostol kenang dua kena Yesai dipi rangkat batni lenda bat pi ki pa ible bala chakon bat ki lawan sobha bantuan dan dapat kini kikan jengi ai bagi kijingnya bagi penmentam ta penselong kebor kijinglan ya kikan jengi pakabor kijinglan nak benta kini ki Pakistan juga ke Paris bapungkut ya kini ka jingrakhi ya ka jubli rupa jong kijinget jong ki parungai akan ke Paris ani ra kum gilendo jong ublay bat kebalang jong Bukhul baike shwa ba phinsha penkentang lendo soblay. Kalong gediti jenghi banjatku di pilarai kut bat pilaman sisya pensinti ya gediti lendo soblay. Kinong trailang berpido jong lendo san. Agaman sumar berpesai ketenun nangprot jong ublay. Apa kejilang jong umensi berpul. Hamon ngalalai kut bat namon. Larai kut berpiban berpendar maha berkum kejistan baun sir berkut unai api yang kedai balapun kanti api panpun priang yang kedai nuklai dan bayalan ketubuhan rupa bat bahikai punya yang dicingai kan kulit Hamon ngalalai kut bat namon. Ilarai kut berpiban skem berpementa dan diruklai bat kejingin yang kejingin yang dikai berkejingin jingkan jong Yesus Kristus dan kebentaan keburuan mulai bat kejingkiu irat jong kipai Kristan dan kejingin mulai bat kejing ai bat khantam yang kejingnya Eucharis sakramen jing mapot jing pen Yesus bat kum dikai penting jong kabarang Hamon ngalalai kut bat namon. Ilarai kut bat piman skem, bat imsi, bat duriap dan bat i. Yang ketimuai bat hidup yang diisnei ublay. Dan berta kobun balang. Yang bau ublay hi, lakan kamti api. Hamon ngalalai kut bat namon. Ilarai kut bat piman skem, bat yasot li telan man badasni bat kris. Gendorang badu. Belatruai jadi tungjiknya badlem hau glei upa badlem badu anpen kentang irade hau glei dan benda dikipenim yau pun bendriu Hamon ngalalai kut bat namon. ko pa jong ublay ngelios ngo nagsentul jong kini kirang dajir bagila raikot bagila mon ban pendep ya gadai di lendos Hamon ngakulas kem bat namon. Play try kena pelastangi keringkam kebabaha api pun pendep kenai yaka menta udikan John Ebenezer ubalong uruniam nagajing sulong Jesuit pun klay kejuban lang ban burom bat ban kongu ya ulang doksat jela jong genu kejelan yang kebau tray badru ban kongu ya kebahalor jongu Pikloi ban burong ban berkoku ya mendosat jelan ban ya bahalor jumpi aga hok katkum ka hukum Hoi ngakulas kem bat nakloi. play try kena pelastangi keringkam kebabaha api pun pendep kenai yaka ban im kumulundo soblay kamlong kabasuk kumtangiran kam ya kabor na bneng tin margata ko men ko para tong ye duai ho blay bon these ye jingai e bak jingar ku jemu
Dag bagi ya kajing side lem jong kiri koi. Bawun se mulan hian, alor jong kini kirang dajir. Kiba sedem berluk mentah, hatmat keduan kedepan, hatmat jong ublay. Duai ne mentah jengki, baduai ne mentah kelendo, kiba don hani jintuat kumbriu, pakadang jong kajing senia haublay. Kadba gini gini kon ginang dem berluk, kelendo soblay baro kindem ko siu, banga kodru ya pigi pa jong blay kibala, banya dem ko siulan. Bat itu pemlat laban yen bagi kerpat. Tongnya duai bat kerpat ijing snai jong ublay, lengba gajing sai jong giru kui, ta galit di jong giru kui. Try to listen. Bang dan yang dari Jibril bat kileng do dan dem ko siu mentah uleng dosak Ferdinand Dekar unduai ban berpat hau blay ban snap ikene kijing duai kijing buat jingi leng ba kijing sai jong kini krikoi kebadan sudat berpat mentah Putrai kenal berkoblai jengi, tos ngap tos ngau yakni jengi ber kotbe kerhat kothe kerhai adoruni ipat ikon jengi ya dikterku jong mersem bukoi patapan hati dikabor bukiat jong kijing dok soblai nang ba kini bagi kerua hame upa ba bun kin yo nami kijing senran kijing tin lenti bar kijing kerku senter kijing tim jongki yau Chris Rai jungi Lord Jong kini kiba ân sa pen kentang leng do sok trong hasong na kijing ruble
sungkur pa di kejing don lem jong blei dar gua niu tang yaki kamba patraung bo blei ulale nadu kejutang berim hadu kejutang bertemai nang tau unsur pa niu blei ban ai hagini kitikon yaka bor ke ikhtiar jong kejing long lendo nau mensia makul kani kadai kapor kebak kentang Sngom ha he yang da jing ru blei kat ba lendo udan tuai ya ka jing tuai pen kentang Hei to ya dan lang lem pati apre trai klar upa bukoi apre bubut portan apre ne bon chikut me balong long batat mei yang kaburom bat akradan long reu man reu me balong unong sam benta bat unong ekrai yang jai baro pat kami na uban putih marian kami na uban jai baro kinde bat kisah kami keng babu batung yang kedan baper yang kinambut orang paturpan jauh pun capai Yesus Kristus dan kebor berkikian umat sebekul nang banduk Long kun long do yau bai jambi nado kitang berim lami ikam balaseng nabu da kinyam kirupam penjab lay adin pamilatung yau Moses batu aran anor bai jambi bansen char bat pengkut penkentang yu da kicing imblay Bilajin ekirang kensai hari kerdan bat kepuruam ka ijat kebun bakin dalam bagi panyarat iki adikam baro unta hari kerja mela ailem ya kamsin trekam bat ka ijan Moses ha kadalur jang inyau pengut ibrahim macam pang pada dijarap jengki ulas syar hamsuk yang pai kami unta melat hai rahai ki pun waron na kabor bagikan bapa hu jong pa jengki nang badidon kilendo kumbadawa ka ai pantruai kijingnya ada ying kentang kijingnya sebalong kita jong kijing ab jingong ya kijing ha baro wawan hadin habut Hadu kompa bakoi bela pai cak bertei lau pun Yesus Kristus pemunang lam kubor jami bat bulan dorang ba jong kanyam berupam jangi bat Yesus lang ba ubersih bakoi latruai lade hame kumujitnya batlem bat ulang pelong jadi apostol jungu ya kiba ngakkan kentang agak sisya kum kinong yatlay lem Angkapan pendek juga deki jumlah jumlah. Nangta mila ayat ya apostol ya kinong bot nora. Panpun menang kepercayaan para kowe. Panpun orlang ya kasandur jami. Panpun im ya upon bendri. Menta ni kepa kami antrai kenran. Pamen ay hangiro. Batlot to bor to boy. Ya kinong ratlem. Ibanginan kam panpendep hak jaga diki lenda soblay kaba lahir peteng cangi nadu ki apostol to ani kepa kami upa dan bortam ba ini ikon jami yang kebor ke ijar betul berom ke ijar yang kejinglang lenda soblay ben kemaya kita lor jongki ya umat sebekul to ani ki makin next camp deki lenda jong terkan baan keban in pamin yo na letrai kenan ban na kenuksa jong kecing jong ki in bot kecing hikai jong kuai pan ya ka hok pesot pat ka akor ka buram ta ai ban in long nong tei nang bakit dor jongi nang bada kecing jalat jong ki pada kecing ai jong mensim bakoi aku bo to ha kan sesa at idot dor jong ki bobon balang ban makin du pentriang
kado bakul ka pertai kin long lem bagi kinong bat kinong sam yang sakramen bakul jongmi nang bagi pai jongmi in pen kemai la kijingim nang bagi jingha asin dan umsiat lupa nang bagi yok sab jing tiap na keduan jongmi nang bagi nong pop in yo yang kijingpen Yesus ban bapang banyun inna banki yang ai batin ya sodang bati potrai kendra aku berdua kiran aku depan yang kijing isnai jombe na kebenta ibang na penhamti hati ban pet ban kemi badro na kebenta kepertai bara kawai akan ikrupam jat pendri bara astak pertai dalalung lalang hau kris in kelalong way upay jami patunta induk pura berjanai ada himai jami tahu try ini Yesus Kristus pun jami ubaim bersenjar batbi agak jingan orang way batu bersih bekul ublay junon la junam Amen. Menta yagi kiti jom gini kelendong mai and sign saya pa bat image Jesus Christ ang dia selamat ban penmenta ban kenya ban kerku ban kerdo ban wai ban piran nak menta jungi ban menta kepercayaan baru golong kemilong pa apa dibaik kat nubi hun kemensir dan lebih jumpi ke ban kemensir Henry kan mau justru bantu wai bapak Kristus jingkrop riu jengki hakan yang kepot men ko para ia sementar rengkat ban snok tilang bat mei pa jong ini gedikan ban penkhut pensubai gi hakan jinglong mensim da ka jing duai ban hadir mala pensai gi ti jengki mantan ban phong gi da ka riam ko khor balang ka riam jong nong knya ka dak bagi phong yo Kris unong knya rangba banengkong ubaterwai gi jing knya ka bajanai tam baru khot yangi banlong kinong knya ha kini ko kurblei akan yam kapli mentau lang do soblei James Eleazar bare upara jong ubalajiet John Ebenezer bare barlang do soblei arul susai manikam SJ ku provincial barim ju Jesuit un penpong ya karyam ko kor balang balajiet ha mudi John Ebenezer bare Bangat kerpan ruya lendo soblei Martin Selang, Vicar General John the Juwai Diocese, bari Father Policarpus Selang, di Paris Priest John the Umulong Paris, ban penriam ya, ban penpong ya kini kerriam kor balang, ha upalajit pidalis pawang. Mentang ulang dosan umben selek ikti jong gini gelendo batumai dagom penyang krisma kabadai gom penyang baju penselek ya gelendo kisiem ki paksha ya gini gom penyang lapen selek ru ya ki kun Kristen Katolik ki penyang ya ke sakramen Yesus Kristus ya bapa lapen selek dan bersih mengkoi badang kabor unri unsumar yipi Bakin pengkut penkentang ya upai bakin terwa ya gigitnya ublay Bon unri cumar yipi pa nduk khoi penkentang ya pa yuglay batin terwa ya gigitnya ublay kekam kabakong santam jong lendo kelong banterwai ke kenyaga kriam nak bentagi pa jong ublay
Menta ulang dosat umpen kamti, hagik ti jong gini geleng dok betmai. Yau kupu hagak pliang, baja kawain hagak kuri. Nak benta bakin terwai ke kenia ke kriam, nak benta di pai jong ublay, bela pen kamti hagak jing suma sukher jong gi. Top yang ditrua upai pakoi, yang keba pintrua hau play try kenrat. Dan berkat batsau toha yang keba pile. Bedia dekor yang dede batkan yang berukam batin pendem. Bedia dor yang kecingim, kecing dia bedia pernah utrai. Top yang ditrua pai ba bakoi, yang keba pintrua hau play try kenrat. Kena berkat bersau tuha yang keba pile. Penidi dor ilade bat penyam berukam keba pin pendem. Penidi dor ialah kecingim, kecing baya berdip na utrai. Hai hogo pai jong ublay ko men go para. Ko kurba ko kha ko perlok para jor baro la pura kenyam kurkam kentang lendo soblay gila yo sa arut lendo soblay kumai kenyam kakri ulendo soblay pilis phawa panu lendo soblay john ebenezer bare tongi ro yo blay in shakmen ngin hoy risa namaru blay ulat isne yangi kabo ayang is art nut kilendo banteng yaga kam shakri hanis la Kon ni dap ke number bakhat saw dan lenti peneng ke number saw spa arpo saw. Ada jenis parka doa, pada jenis yang bau syukur. Amin. Kecil raya syukur. We want
Jing UP kebalang ban pris burong yapi way kami dekat kemet jong upris. Tudwai konmen ko para pagkacing kanya jonga berjumpi kalong ko bapleng hun kemadu blay pa badon bor baro. Jung mensim bakut mai jing im bad me penkoi penkentang ya ki baro. Bad mem jusange bandum halade lau pa nang banadu bami syadu pasat kesmi enterwa ka kenya ka kriam bakut sya ka kerteng jongme. Ramar kata putra ingi kerpadrit yame. Pada ujuk mensim mensngop habat penkru aja kini kicin ai kibangi wanra ban penkentang yaki bakin kelalong kamet bat kesna jong trai jong yu Yesus Kristus ubala hukum yangi ban penmenta yakini kicin maya nama mauhi hakamir balai tino yu ula shim yu pu pada tuai ngu yame ula tuai kerku badulak kedia yu ula ai yu halak kesenran buang Toshim bantobam na kane pribaro namar kane kalong kamet chonga ya kaban IT na kabanta chongpi. Ha kajuk kerkom endala lebam ulashim ya kakuri pada kabayu biang yame ulaya kahla kesenran uang toshim batodi na kane phibaro namar kane kalong ka khuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai batbam chukur ya kaban penmi na kabanta jong phi bat na kabanta ki babun na kabanta ke jingmap ya ki pop to le ya kane banken mau janga Kacing maya jong kacing Jongi, haman la kapor, pat paman la kajaka, kenang bangin la ban sempang da kemensim ke basmur, bat ban burom da kecing iit badai hok, ya kecing maya ke ba melamon ba nginjok bentar, kau Kris utrai jongi.